Ndumiriri yake kuri aikari ya kaunti ya Machakos, Kalonzo uria uraumitwo thutha ni atongoria angi a mwaho wa NASA ta gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho na Wavinya Ndeti gatagati ka angi a kiama kia Wiper ni ugite ati murirukia wa fede ya NASA Raila Odinga egwathana itena rimwe angiyukia uhotani na thutha ucio ruriri rwa ikamba ruerere wathani mwaka-ini wa 2022. Change is everywhere. Na ndio mama moja hapa, mtoto wenu anaitwa Helena Ken akaimba wimbo wa mabadiliko. Kalonzo no ugite ati ruriri rwa ikamba ni rukoretwo rugithutukanio ni thirikari iri ikoretwo ho hau kabere na uguo akauga NASA no yo ingimahingiria mabata mao na ciegi cira uri igoti-ini wigi ucabithia wa maratathi ma githurano kia president. Kalonzo ni oritie President Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto matie itua ria igoti. And I want to warn and tell our friends, if indeed they still are our friends, in Jubilee, that we either have a country that believes in the rule of law, or we have a bandit country. The moment you attack a judge of the High Court personally, and attack the Chief Justice personally, then I want to tell you at that particular point, you are in breach of a very important doctrine, the doctrine of separation of powers. Munini wake gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho yamenairie munini wa President William Ruto kuria muritie theme kwaria ciege ugumania kuona wenewe kioneria kia ugumania thirikari-ini ya Jubilee. Sababu ya kwanza ni kuongea na nyinyi ndugu zangu wa Kikamba, na niwaambie kama iko wakati ambaye munafaa mutoke kwa fujo na mupigie Wiper kura, NASA kura, hakuna wakati wengine isipokuwa ni mwaka huu wa 2017. Honoritie aikari ya Machakos makiayumiria na njira nene tariki 8 mweri wa kanana utigirira ni mathura thirikari ya NASA. Girifotera Kameme TV, niye jitagwo Mwaura wa Dungu.